لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل المساجد بيوتا للعبادة ورغب في إمارتها والعناية بها عبادة، وجعل ذلك من صفات المؤمنين الآخذين بأسباب السعادة. نحمده تعالى ونسأله إمداده وتوفيقه وإرشاده، ونعوذ به من سيئات الذنوب ولا راد لما أراده. بيده الخير ومنه الخير، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. قدره عظيم وجوده عميم، وله على كل شيء سواه الفضل والمنة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أجارنا به من الفتنة وخلصنا به من المحنة، وأرسله إلينا بخير شريعة وأفضل سنة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الخير، من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الموعودين من الله بالمغفرة والأجر الكبير. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وهي خير زاد للعبد إلى الله سبحانه وتعالى. Yaitu menempuh tabitani Allah odo waktu juli gaji ingko kanyu woni juli fi dewanga idan gedi juli yengino du sudu kala inni tire golle watte de tonde juli kawalete nuwul cuuɗi ka jangete no wiye l'école ji ma madrasa ji ɗi, cuuɗi ka ñawdete no wiye labtaneji ɗi, ko noon cuuɗi ka yeyete no wiye magasin ji ɗi ma bitikaji ɗi, cuuɗi ka golleji ɗi kaydiji watte ɗon no wiye bureau ji ɗi, cuuɗi ɗi no ɗum. Jon noon cuuɗi kadi ka Allah rewete ɗon no wiye juulirdaji ɗi. Allah waɗi juulirdaji ɗi cuuɗi wonande dewanga. O relduni wurnitugol ɗin ɗon cuuɗi e toppitagol ɗin ɗon cuuɗi jiyaɓe makko ɓen. No ɗo wonde haray wona mummunteji ɗi, wona tagoreji goɗɗi goo. O yamiri, o rerdini yo wurnito juulirdaji ɗin bal ko jiyaɓe makko ɓen. O waɗi kadi wurnitugol juulirdaji ɗin ɗum ko jeeyaɗum e sifaji yimɓe gonɗinɓe ɓen. ɓen ɗon ƴettuɓe ɓen sababuji malangal, andina an malata hoore ma, kono ko an watta sabu, ko an watta ittihazu al asbab. Kono maray kanko subhanahu wa ta'ala koye jungo makko moƴƴere nden fof woni.
makko moƴƴere nden fuu iwri. Kanko subhanahu wa ta'ala kala mo hina kanko haray imo mari ɓural e moƴƴereede woni. Jon noon eɗen seedo wonde reweteeɗo o alaa e goonga si wonaa kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fi ɗiɗɗo e dewanka. Kanko tun tagi, kanko tun ana reweede, kanko tun nini, kanko tun ana yetteede. Mi seedi e jiɗo wonde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko jiyaaɗo Allah, wonaa kanko woni Allah dey ko abduhu, ko jiyaaɗo Allah, ko nelaaɗo Allah, yani ko jiyaaɗo Allah rewowo wonaa rewete. Nelaaɗo Allah ɗofteteeɗo naa yeddetee. Allah won dandiri en sabu makko immorde fitnaaji, o laɓɓini en, o sorti en immorde satteende nden kadi sabu makko. O nelidii e makko kanko nelaaɗo on faade e meeɗen ko ɓuri moƴƴude e sharia, ko ɓuri moƴƴude e sunna. En toro yo Allah won juulu e dow oɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe e ɗingure maɓɓe fuu no ɓe ɗiɗori ko arda ittintingol hay e gooto, e wondiɓɓe maɓɓe no wiye sahabaɓe maɓɓe ɓe foppeti maɓɓe ko arda ittintingol hay e gooto. Kulluhum umana wa kulluhum udud, ɓe fuu ko ɓe holniiɓe, ɓe fuu ko ɓe nunɗuɓe. ɓeeɗo woni foɗaaɓe immorde Allah hafranal ngal, ɗum woni surraneede bakkatuuji ɗi e njuddi mawnum. Waɗi noon ɓe yanganino ke diina tan, fewndo diina tan satti yanganagol ɗum ka fuɗɗoode, ɓaawo ɗum kadi nde ka heɓi doole ɓe yangani diina tan radiyallahu anhum wa ardahum. Ko nelaaɗo maaki kala on mahanɗo Allah juulirde woni ko tosookere, sahiran kana aw kabira, woni ko tosookere laaɗi juulirde ɗen maa ko njande yo taw ɗum ko Allah o mahani juulirde nde. Allahu on bana Allahu lahu baytan fil janna. Hono ko bushra wonande neɗɗo dariɗo no juulirde darnire, suɗo mbuuɗi waɗɗo doole mum, suɗo leydi waɗɗo feere mum fuu, kala tawɗo junngo mum no e darnugol juulirde nden no waawi naatude ko ɗo man bana lillahi masjida. Se ndaari oɗo hadis kala koɗo men mawɗo Cheikh Abakar Ndiaye ɓe maaki o hadise ɗo no mari ɓure. Go'o on tawa wiigol ɗo bana Allahu lahu baytan fil janna. Bana Allahu ko Allah woni fa'il on ɗo. Allahu on mahanayi mo suudu Allah e mangu mum, e ɓural mum, e tuubugol mum, kanko subhanahu wa ta'ala, kanko tigi mahanto mo juulirde suudu. Ene ɗum ɗo ko welo en ngeli haysi ko patorongel o manto feere wi'a mahante suudu, haray no e joni ka fondement tawa o moolanaaɗo wonde ko suudu kende ruwana, waɗi ko marɗo feere. Ɗon noon si tawi maalam kam tama o hini o gaynayi mawgol suudu Laban yeɗɗum, kono ɓeeɗo fof ko taga ronkugol
mahol no waawi falaade ɓe. Kono Allah wa Allah si darnanayi goɗɗo suudu en ɗum mina sama kalaaru dey. Jooni noon ɓen anndi suudu ɗo yo darde taw be teeren heɓo. Teeren on ko honto wi'a ko fil janna. Enen anndi ɗo teeren hayso ka binde laawol ɗo miskino faydi ko si holli goɗɗo. Naafi noon teeren ka nder aljanna. Haray alhamdulillahi rabbil alamin hande jama no wakkili ɓe ndaari e oɗo kale fuu juuɗirdaji fuu hino wonde dowɗa, hino wonde gaɗa ɗo no ñaɓɓe ma ñaɓɓama, hino ɗo enen kadi hiɓen gaynitaade ko noon ko Alaji Ibrahima en ɗa kadi nasrullahi de ɗon kadi no gaynitee e ko hina ɗon. Alhamdulillah e oɗo kadi fuu o diɓa o si juuloɓe heɓoɓe kono ka juule kan no wuuri no ko Cheikh Muhtar en ɗa, no ko Cheikh Masari Ba en ɗa, ino ka meɗen ɗo, yani hino ko Alaji Ibrahima en ɗa, yani ko hammuɗa o a heɓay ka juula wonde no mewɗo garasi moto ɗa. Konon non kala ka yaaɗa dayinke ɗo ɗo e a hewtoyde bamɓe ɗo nano e ñaamo juulirɗaaji no wuuri. A yaata 200 métres sina taway ay way juulirde yeɗɗunde ka juula haɗɗo e haytoyde ka masjide Turki. Alhamdulillah ngal ɓural fodangal ɗo kala dariɗo fi darnugol juulirde haray himo waari naatude ɗo. Ibadallah jiyaɓe Allah tedduɓe, imaratul masajidi min sha'airi din, darnugol wurnita juulirdaji ɗin ɗum ko jeyaɗum e mandeji diina kan. Sha'airi jamɗo sha'ira ko jeyaɗum e mandeji diina kan. Waɗi koytasiji sukki won, koɗi ɗuuɗi won, si tawi waktu heewi tawi juulirde ala ka yaha juula haray ɗon suudu ɗon koɗo golli wondu mettitete. Idan wurnitugol juulirdaji ɗi ma juulirɗe ɗe falay fulamu ko jeyaɗum e mandeji diina kan. Wal inayatu biha min awsafil mutadayyinina, toppitagol juulirdaji ɗin kadi ɓaawde wurnita laɓɓingol gam e dankagol gam ɓurna moƴƴina laɓɓina foy hakkunde fittugol e lootugol. Haray ɗum ɗon kadi ko jeyaɗum e sifaaji yimɓe diina ɓen awsaful mutadayyinin الذين يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بأدي آية بسكر إيدو يعني آية القرآن وفي الأمر وسارعوا دونهم الذين يسارعون. Haray en sifaji maɓɓe ɗi e hino koɓe foda kon. Haray ko aljanna mo tata yaajendi mum no fota e kammugu ma kammuɗi ɗin e leydi ɗi mba ko ɗuɗon enen noon ne wawi hara no ɓuri jantude kono enen on mara ko janti ka gite men ɓuri kammuɗi ɗin e leydi. Maranama
ɓeeɗo dépensoɓe ittoɓe jawle mum nden istafaa e newendeji waddarra e fewndo lorraji. Andi cheytane e wonkiki koya pippire leydi ɗo ittugol ɓuuɗu haray cheytane e wonkiki jaɓata. Jon noon a dartoto wonkimaki dartoɗa cheytane si yaltina ko tawata nafete duniya e golle ɗen bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma yunfaqu min mali kala sakkatake immorde e jawdi fi bina'i lmasajidi e maliyam wa ma yunfaqu sakkatako zaman ma yunfaqu hunde wo ko sakka min mali immorde e jawdi fi bina'i lmasajidi e mahgol juulitaji jawdi wo dépansandi sakka e mahgol juulitaji wa ma tahtaju ilayhi min al-imamati wa ta'zim e ko juulitaji ɗin haton jini immorde e almamako ngol e noddingol ngol wa firashiha e weƴƴitugol ngol daɓɓudiji juulidaji ɗe wa masabihiha e lampuji juulidaji ɗum woni ndayguji ɗe wa tashili ma'i lwudu'i wal ghusli fiha e nderingol ndiyam salligi on taarɗo o e ɓay ko salligol tashili ma'i lwudu imma nadabon ma jasa kolori ma jasa foras wa tandifihi lilmutatahhirin e laɓɓingol ndiyam ɗam ɗan hino sandige lootore laɓɓingol ɗan ɗon wonande laɓɓintinon to laɓɓintintoɓe ɓen lilmutatahhirin. Haray ɓe ngiɗi hay senen ka meɗen ɗum ala nokkeli duwan saudi wona dubai fana nettitayi ɗum yani juulide fof juulide haray sima hama ɓe ma e ɗollo seman imamu e sallijo nde laɓɓinowo ɓe adda otowal ɗon ɗum juulide nde waɗi nen ɗo tigi yata o randida e saabi bafal makko ka o rewatta ɗon ka juulirde e saabi o ɗon e saabi appartement to wigo larga yehi ɗaɓɓere jon si tawi imam yehi madi ma yehi saabi eyen felliti haray juulide ka o julnata ɗon ko wigol a yoɓɓe wallu en ɗo waɗi haray imam on no yehi ɗaɓɓere sayre e doloki kane wingol ɗum noon imamuɓe ɓe waɗane ka dépense mum on kiwa sandi ɓe waɗane ka dépense mum on kiwa fittoɓe laɓɓina gaɓe waɗane ka dépense mum on kiwa hara hinayo ɓe ɓolɗin juulide nde ɓe yaha daɓɓe ɓe hollina ɗiɗi gonduɗen ɗo mahugol juulide nden e ko juulidaji ɗin e ko ɗi hatonjini almamaku e noddingol e daɓɓude ɗen e lampuji ɗin e ndiyam ko sallige golo la yafaluhu illa l-aghniya gollata ɗum si wona alɗuɓe ɓe waɗi miskino ko ittata ko wawata darnude juulide nde yani wallito ko imamuɓe ɓen yoɓe ma ko noddinoɓe yoɓe e ko soode tapiji e ko soode lampuji kono e ko jasire forasiji e ko jokki ɗon miskiɓe ɓe miskinaɓe wawata la yafaluhu illa l-aghniya gollata ɗum si wona alɗuɓe ɓen
Est-ce que quando ben fu o alladhina yusaddiquna bi yawmiddin? Potente andata ora ma non buoni ne nyalande dina. Demi yawmuddin ay yawmul hisabi wal jaza. Nyalande kontorene e nyalande njoddini. Si hatta mado miskina ɓenin alhamdulillah joni ko alɓuɓe ɓen ɗiɗo fof fawi ɓe indillah wa kadhalika alfuqarau walmasakinu ko noon kadi wasuɓe ɓen haton jimɓe ɓen e miskinaɓe ɓen alladina ɓen yajuduna bilyasiri wa huwa inda allahi kathir. Tende ananda ore ma hino okkitira ko famɗi kon kono hara ɗum ka allahu hino jandi hino ɗuuɗi. allahi wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أرأي تدعو عليه أن فعليكم أنتم ونكفانا. فطوبى لمن رزقه الله مالا لا بالونني أم الله أرسك جو. فطوبى لمن رزقه الله مالا لا بالونني أم الله أرسك جو يأمر به المساجد والمدارس والمستشفيات. konon himo wurnitiran ɗin jawdi ndi Allah okkimo juulirdaje ɗin e lekkol je ɗin ka jange woni juulirdaje ɗum si darnama ta yimɓe jangaali on tuma ko majjuɓe ardoto juulirdaje. Tamu bobo ɗum yo wi ko lekkol on adi juuliden woni si lekkol darnama anduɓe heɓi ke ɓe wona e sabu ɓuri juulirde ɗiɗi ma tati ma wotere darne. ko noon e loptaneji ka ñawde ويطعم به القانع والمحتر والبائس الفقير ونيمنير الجود دي الله أرسكي مدون كدي يوندني لمطرتها أنا نودو بتام فوق أيتامو كي بتورو ونقول يقولي مو إذا بتتو بتورو السبتلا نمالا هيبولة emardo ko famɗita no hatten jini tawa ko o ɓeyditira ɗon noon musidɓe tedduɓe hande hanki no se wi hanki kullu yawmin mada kala ñalla feƴƴugal arab no wiya ɗum an haray a yino sa'igo e duuɓi seeɗaji hari koye rerɗin fii jasugol gayɓe ɓe Allah waɗi on ɗo marhala feƴƴa so basma on waɗa siɓɓe meɗen mawɓe men baabiraɓe meɗen hafidahullah wara'a luɓi en galle mum ɗen wona tande nden dey salon on e terrasse on haa fuu mi jotti galle ɗe ɓe watti e sooke men tawi ka juule hino woodi par ce que no hannde si tawi no kadi mbiɗo fuɗɗa darnede konde tawata en heɓino ka soren ɗo jama on haray no ɓittoto no seeɗa woni haɗi wowtama juule ɗe ɗo ɓi 2015 alhamdulillah ha tawi nde heɓuɗen
ngal ɗo daruwal tawi o waway wonde ɗo kere pa gayna on tuma kañum premier imam meɗen o rahmatullah alayhi rahmatan wasi ustad abdourahmane rahimahullah ɓe fottani kamɓe mawɓe meɗen ɓe yen artuba haray yiyayiri noon ma ɓeyduɗen gonga gaynuɗen ñappuɗe dabbiɗen ɗon duumde wiɗen yen ndaaru no meltire ɗum kadi melta nder e ɓaawo wiya kadi yo ndaare no awa waɗiren karo hara en fowtike fi pentugol alhamdulillahi rabbil alamin a ɓaawo on waɗa konon kadi naatuɗen nder ga haray haa hannde ko pentir heddorden e nder juulirde nde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo fuu mbuuɗi iwaali yaasi ari o fuɗɗotoɗen wari ko 40 million marɓe haray siɗɗo men gooto ƴettani e ley on ɗo fop gaynitani en ko fotta ko suuma neɗɗo gooto fop ley ɗum hana ko watte ɗo sina darɗo men niiwu alhamdulillah jama on jiwndi ko heddi kon o yi siɗɗo men gooto waɗani en ɗo kilimji nogayre jomande ma ɗum batiman kala mi jeego ɓe kadi no yiɗi mbuuɗi siɗɗo meɗen ƴettani en wiitirdaali je ɗen tatino o kadi no faala mbuuɗi ko annoɗo ɗaɓɓe kono mi tañƴini ko oɗo non gañi kadi ɗiɗo ronataake ɗi wujjataake ɗi jeddunataake ɗi ñamataake ande ɗen mo goyyardi ka juulirde kono ɗon tappo ɗo wonde kono en anndi juulirde nden sum wawataake ede juul bana budda tawabi'ul masjid jokkuɗi juulirde nden waɗugol kuuron waɗa dale tawa haala looɓe wonataaga e waɗugol ɓorngol ka yimɓe ɓen toolo salligol waɗugol ɗo baaɓe aranaaɗo wonaka e waɗugol wurgooji yeɗɗude tawa fiyaaju ma yade salligagol a yahay ka laaɗi ala tooloɗa ka laaɗi kono e waɗugol kadi sato fii kiiburji ka tawata ndiyam heɓoto duusuji no waɗa dow ga fii si tawi salligi goɗɗo boni harnayo tippu jom dow ton haa dey ɗum ɗon kadi alhamdulillah gaynama en caɗeele ɗon noon ɗiɗo e wawata udditude juulirde nden kode laɓa ko kode waɗa ko moƴƴi ɗo fof tanki hurgoji heɓaki tanki nder gaga saali aray ko ɗum neɓata ara yiɗen ka warñakere ka warugol warñakere haɗa jama no ɓeyda toreede ɓeydinillah subhanahu wa taala hiɗen ƴetti ahad ñande golle juulirde nden gasi ɗo wo goɗɗo yettata ɗo mibaro wiya fi sabilillah ɗi juulirde nden way noon aray ɗon hina goonga amma noon si goɗɗo nawni tawi ɗen hatondine wallitagol ma waɗi accident ma hatondina e walli maakol programme ji goɗɗi go'o ma goɗɗum boni ga wattugol la qaddara llahu wala samaha allah no wawe tore kono amma a toragol fi santier juuɗe o woyes juulede nden gasi lanni toratake ande kadi fuɗɗamagol ɗuytede waɓutu kala waɓutu ɗum ɗon ittama waɓutuji seeɗaji ɗonɗo ɗo aray geeƴe ɗe e alam sara ɗum ɗon aray alaka e tore ko fana tuɓe futuro ɗon kadi wiɓen ko ha ñande tawi gasi wo aray ɓen reɗɗini jamanu wakkilagol ndaren no gayni tore karen se wawa yubtude juulide nden ɗo e suumaye on ma e nder suumaye on haray jama on ɗo weltana moƴƴa ko ko yiɗon gollama ɗo fuu ko onon golli ono woni sabu golla ko goɓɓe ɓen adda woɓɓe holla ɓe ɗo ɓe itta buli woɓɓe ɓen ara waɗana hoore muɗum aray nen toro allah ya allah on maha fuu cuuɗi ɗana o lelliɓe ɗajan aqulu qawli hada wa astaghfirullah alladhi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية. تقوى الله هي خير زاد للعبد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المسيح تجربة أبدر منكم أبدر منكم يتولى الله تبارك وتعالى irritanomo nemaji makko ɗin jarnamo weltanomo, irritanomo kadi kanko ɗum hana rewede e goonga, kala rewaɗo mo hina kanko ko toone. haray ɓaawo ɗum kadi juuluɓe e on an nelaɗo mo tawata man la nabiya ba'da, annabi o ala ɓaawo ma, kamɗo ni khataman nabiyyin. haray ɓaawo ɗum kadi mi yamiri hoore am, mi yamiri on huɗugol Allah. haray waɗi huɗugol Allah ngol ko kañum ɓuri moƴƴude kala jooba ko goɗɗo no yaadata Allah. huɗoɓe Allah ɓen ko joddi ɗum woni ko ɓe foda, ko kamɓe kadi woni waliyaɓe Allah. e yiltiɓe surat Yunusa aya 6:7 jomirawo subhanahu wa ta'ala no yetti en ɗon fi waɗi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. asika goɗɗo wi man hum ya rab, qala alladina amanu wa kanu yattaqun. idan kullu man ittasafa bi sifatayn, sifatul iman wa sifatul taqwa, fa huwa lillahi wali. jomirawo subhanahu wa ta'ala wi wadde hinna ley waliyaɓe Allah ɓen ɓurol defaaki ɓe kaɓe fewri, sunno kadi defaaki ɓe kaɓe addi. asikkay goɗɗo wi ko honɓe no woni ɓen Allah joni amen, o wi alladina amanu, ko ɓen gonɗinɓe, wa kanu yattaqun, ɓe laati ɗowla Allah tabaraka wa taala. idan kullu mu'minin wa taqi fa huwa lillahi wali. kala gonɗinɗo hulowo Allah on ɗon ko waliyaɗo. ɗum naaɓe wona suudu, ɗum naaɓe wona ɗum ko a fowra sukunduɗo ko a danejo ma ko a jeeyade suudu kaari ala, ɗum naayi tuuɗi wona ko e sifa. no wawi wonde suudu goɗɗo hara siɓe fof ɓe woni gonɗinɓe, ɓe fof ɓe woni huloɓe Allah, watuma suudu fof wona hulo. kono wigol ko suudu kaari en ni ɓeɗo ko waɗi ala, na ɗum Allah. Allah yewtu sifaji ɗiɗi, alladina amanu wa kanu yattaqun, wigo sifaji ɗi. eɗo ɓe nelaɗo kadi sallallahu alaihi wa sallam no ɓeyditana en e oye hadise naane. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna mimma yalhaqu almar'a min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi, no jeeya e hunde ko ƴeeŋata tawoya neɗɗo on immorde e golle makko ɗen e moƴƴi makko ɗi o faggitiiɗin ɓaawo nde o feƴƴini, ilman allamahu wa nashara. premier si goɗɗo maayi ko tawoytamo ka o waali kam, aranum ɗum ko gandal ngal o jangi kanko tigi, ilman allamahu, gandal ngal o andini, wa nasharahu o sakitinga, imma o jangina mo mari kudra, ma waɗa dawa, ma si o hewti daraja karamokoɗo neje mawɓe ay kibari ulama, o waɗa fatwa. ɗum ko noon e nashru ilm. keɗenama kora ɗo masala tawa on ɗon mo yiltiritte quartieji ɗin fuu ɓe o hewta karamokoɗo mawɓe ko ɗum waɗi lawtugol ɗente mum ɗen e hoore ɓen ɓen ko defanajiji moolanayi. wonde mécanicien ɓe ɗon haray no mari kankiran wi tournewisije, goɗɗe no toon ɓe wona e 2 ans 3 ans 4 ans ara jigollira camion wi addoye ɗum ma beni wi ɗinɗi ko ɗo tawa ara ko terita tañon ɓe jirgita haa ɓe hawroya tournevis wiya ko min ɗum ɗon
Lawai masalah tu narai bui online itu sasi bui ada nawai japa. Kono ara buk igono tong ada dan juga sedang kaki. Kalau jon nanti doktor nanda orang soalnya doktor ambil kan tak. Kau yang aku tahu kalau jauh tu kok jauh tak randi tu kita. Ada kasar ya kalau siapa yang kinawai itu kafilah. Dia mau digasar. Dia jon itu sekolah pandai dia lain nawai itu. Kalau siapa yang wiras, naik yang kalau tu mengarai dari kita itu dan deh. Nenda jon mengarai itu pawat kilo nawai jauh berbeda. Macam Cina kau tu jauh. Kau yang ini orang bonsor, tipu. Kau berhala ya tu. Orang sedang ikut kewal kawan, bukan orang Saudi. Dia tu cuma isdarul fatal, awil futya, awil fatwa, laisa di kulli ahadin. Jabang kolan le, punghina wanande wondo. Bandi hayati kibari ulama tempe anda tahu lama qadau hayatahum fi talabil ilm tuno kono ne sakit gorgan nanggal wa likamtihi bi anni zakatul ilmi at-ta'lim wa ad-da'wah ko jangi gongon awama na nete enodu gongon kama ko mo jangi ta nawai wa jura mo itataza kalau kau yang macam kita nak datang, nawai wanjula aja mau itataza, kau itu kau menyamai itu mau ada hati. Zakatul ilm, at-ta'lim wa ad-da'wah. Hari sendiri londare kudu ada. Kota tadi memang ada lewi. Ayam lewi ini ada suwon kita ni apa pada muda itu. Untuk mana ada ni ratu tu. Andi jo siang ego to, konon ang ego to, ilong pala nanggon di tipiro. Ako kita ni mo dugi. Yo na iso ni bete no awi ayawawi. Mi yande o ilo jama mani o kade o fakko pala ko baran. Yo ni yande toro de ni so di pa eyas e dar suwo. Ne yande ara yo ne te majere de hakka pa de ya tara. Kono ayah jo tawi hari darsu ya mado lalu biasa ana ada untuk asyik ada dah dua dah pun ada dalam itu sehari lontar mana yang ya pokok tadi dulu ni mana ono kon ada mana pokok no darsu ya mak kampo ada projek dekat dengan kau ini itu musibah hari ilman allamahu wa nasama ganda kalau andini hau gaino saki awala dan salihan darakahu ma'i kamoyo mu'addi uyida salahatu bil waladi kono tonga ngado mo tugongole di do nabi kabo nawala duo wala gede ko wala dan salihan padino momi kamo mu'addi ko fadda terima ono siwadi mo tera mo pursantas Kufar di tandema, ini. Kita ulu jinak doang si omai. Al mushafan warada. Bahagian ini, kalau kan perle, kalau ini aron itu doang bukan. Kami lu mohon tiga suruh jam diri dong. Omai awak pasti mandi doang. Sekarang orang ini, omai dan pasti motor. Kadang telefon kadang ada juga doang. Purde, telefon mak purde mobile. Ya, mau jangan. Kamilu sikaina di anna tikasum wana yitasum la qaddara Allah wala sama Allah ono kamilu orone joni si ko surti kamilu ko jangiya o mari wati on kamilu kana jetro on kamilu jangi mo mari pourcentage mako saul yawiya wujud kamilu mo oroni nay Al masjid yang bana, oi mau berdiri di dalam kilas naik ko katri yang posisi yang lain. Ganda ngaroni ko, kita mau woni ini, kami lu mau oroni ini caci, juli dari omai.
subabe hettidul mustamiluna fi sinni saudi ide fi goto kala maɓɓe mahanay Allah suudu kamo ko men mawɓe docteur Mouhamadou Ould Bari hafidahullah wa ra'ahu wa tabata ɓe jannginono e goɗɗo ɓe wayliri eɓe sentiga ɓe seenoyi ɗon ɓe خادم الحرمين الشريفين ما umra ɓe hawri e makko ɓe annditiri Cheikh barakallah min zaman so kamɓe tigi ɓe maaki ene banayta bayta a mahino suudu woni ya Cheikh Mouhammad Bari uridu an abna baytan hunaka a docteur e woni yiɗi salama o onni wo no faalaka ho man wo banayta bayta oni da no faala mawde taw suudu to mutuwa noon so mema ha suudu to yittidoyi kadi tawi ha joni Allah no poɗi gurdam maɓɓe nan o wi ha joni noon miɗo gerɗe no mi mahira suudu andum alhamdulillah ɓe heɓino suudu arano miɗo ɗaɓɓude noon timmuru kami wona oyi on woni ƴoyɗo o ɗayduɗo ha haaju mum moƴƴi wona ƴoƴuɗo ha haaju mum boni andirde haaju goɗɗo no bona wara mo tawago alisirama ɗo fi darma juulide na fi nawnuɗo de hande ɗo ɗe gandi hay ɗo ñawdugol ɗo mo paɗi ɗo pellet arana herɗo wona nawnaje ɗe a konkoron ine nandi ɗo ordonnance sa yehi ka ngaraya en ɗo alandike ɗo ɓe anaɓiɗon ordonnance mo lekkere tati ma nayi oɗo wiyete fi sabilillahi ani ka sonni jungo ma gon ka jipaɗo a wogirike ha 5 000 wala duniti 10 000 wala duniti 5 000 wala duniti a yehi ɗum ha hawri e américaine dollariji guine ɗin andi ɗo mari ɗo ene kadi dollaruji ha bo no windi je 0 ji tati 10 000 francs on tigi mondagol ngol wawa fayde kanko tigotamo hersi tasadde a yiyamo ɗum naafi Allah waɗa ippajumo o waɗa ɗin noon misal andi taw ka yiɗon ɗo ɓe moɓodiri ɓe ɗini ɗo 30 minutes o andu aray kala han si tawa arani par ce que farantina si arade e kappol ɗuɗatama kono no gerda noon no gerɗano kono Allah erte jiyaɓe meɗen ɗiɗine goɗɗo wi o menete min mi ƴettani e gañtanogol ɗumɗo foyi aray en toro Allah tabaraka taala waɗɗo ɓuuri waɗɗo seeɗa kono joni on aw baytan libne sabili bana ma suudu wonande setejo on ɗo may ɗum enen ɗum no wasaka men ɗo nanka men ɗo ayay juulide no darna lekkolji no darna kono waɗi gonaj ko 200 salon ma 300 salon wiya ɗo ko baytul diyafa kala ko ɗo arɗo ara yata e hotel na ya immin sonnajo maɗa werna koɗo ɗon na ya immin kaygol ma werna koɗo ɗon tawa ko wigol ɗum ka suudu o ɓeari ka hoɓɓe ɓe wernete ɗon ƴettaɓe ɗon ɗaɓa kisan ɗon ɓutito ta ɗon no fiɓa hamo baytan ibnis bana joni jeego aw nahran ajra ma ɗum cagol ngol ɗo irini ɗum cagol ngol ɗo jogini ɗum imma o naata fon ma o jasa koloyru ma o jasa forage aw sadakatan ma sadaka akhrajaha mo o yaltini ɗum min malihi immorde e jawdi makko ni fi sihhatihi wa hayatihi tarhaquhu min ba'di mawtihi yalaɗo maaki sadaka kadi yeeɗiɗi on mo on tigi yaltini ɗum immorde e jawdi makko ni jeego o yaɓe jeego on aray sadaka mo yaltini immorde ha mo sembi ken ina ya docteur joni tiwi joni aray ɓe goto ka suudu ko Allah asto o waɗa noon ɓeɗon no na ta o ya hawta o maya woni o wasa on na joni noon ara moƴtude no ɗimo senni ken ɗimo muuri ɗiɗo baraji taw yeygo aray
pero sen jokkiɗo sigiti gonko fi juuɗi ɓe darno juuɗi ɓe tum programme e moƴƴereji ta heɓotoɗe so noon Allah tabaraka wa taala koye ɗe golle mo andi ñande ɗo ɗiɗeteno 2018 ñande sappo e nayi jurjam buy feƴƴini onaynete jogande ma ɗum e vraiment imamu ɗo karamokoɓe men buy Ustaz Ahmadou Kansare Sherif en ɗo docteur Moussa Kone docteur Ousmane Doucouré karamokoɓe konkoronɓe yani yimɓe moƴƴuɓe ɗuy feƴƴini ɗo Ustaz Ibrahima Firia en konani tete sifa ɗe karamokoɓe men mawɓe e sukaɓe wakkili mbiɗuɗa fi sinne tawɓe ko joganaynoɓe kaaɓe enen Allah nakkin haa ɗo e to Allah tabaraka newnanen kadi gayni to ɗe aray ɗo o yiɗɗen ɗo ko gooto wiya men ƴettini kon mi ƴettaniyeno fi programme ɓurgoji ɗum salliɗo si nangi yowiɗo fi sabilillahi men sola hiije koyo tet ɗumonnayne tan ñande goo no wiya fi sabilillah mi tabirte ko fi tawi debi o awa électricien de wi ko 7 millions salmino jindano toro ɗumonnayne ɓe woɗɗari ɗon wi yette salioɓe jooɗo mi ƴetti programme fi 7 millions yin soda en sala agay gujjo kadi ɓuyɓe aro wujji sorti fakkuɗa ayi oɗa ko markis an oɗa o sabata aju woɗɗo yitti 7 millions ɓurani soda ɓe a ɓooɗi fak woɓɓe aro e jemma sorti ɗi fak tagginaɗi ɗomiraw subhanahu wa taala sendidiri en to Allah tabaraka wa taala ya Allah newna en gayni tagol e jam newnana kala fottiɓe juuɗigaji mumɗin gasugol e jam fuɗɗinana e leydi meɗen ndi danda e guere اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا الامن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم رب اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح تربيتهم اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف جميع مرضى المسلمين يا رحيم يا رحمن اللهم البسنا جميعا لباس الصحة والعافية اللهم ادخلنا جنة الفردوس الأعلى بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أنزلن كنا دلن كنا جلدن جانكولن كدي مسن ديرون البيت جعلوها كاملا أو إدفاعها تراسو فكنا سفيدي لدوكم كلمات يعني الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استووا استووا استووا. اللهم لا